Breaking news munyamere dore kuri no tangazo kabisa rya kasamutwe kabisa nyuma y'iminsi myinshi tumaze iminsi turwaye kabisa ngira ngo muri kubibona neza ko twaherukaga byibuze mu gihe cyo kwitariki zirindwi kabisa tudakora collect score kabisa. Uyu munsi ndagira ngo mbamenyeshe ko twagarutse mu bintu byacu kabisa. Collect score ni yapari bifite audio hejuru y'ijana kabisa, ewan imeze neza cyane kabisa. Nyandikira kuri iyo nimero bona kuri screen yawe umbaze ibisabwa kabisa, umbaze amafaranga uguri no pari kabisa. Urabona iyo duheruka nuko nguko byari bimeze, twari dufite audio ijana na 10, ndumva uyu munsi yo dufite ari nk'ijana na 26 gutyo nkurikije neza iyo twateguye. So nyandikira rero kuri iyo nimero maze ubundi ubashe kuba nawe winjira mu banyamayirwe babasha kuba bakorera amafaranga kabisa binyuze muri collect score dutanga kabisa. Ndumva atari na kenshi nkunda kuyibabwira kuri YouTube, ariko kano kanya bwo kubera ko tumaze iminsi turwaye nago nabona uko mwana bandikira mwese kabisa. Niyo mpamvu mvuze ngo reka mbakubetera ino tangazo uze umbaza icyo bisaba kabisa. Cyakoze na amafaranga uze bitwaje ibiceri maze ubundi ibintu bashe kuba bigenda neza 5 kuri 5. Niko bimeze kuri za groupe zacu kandi za VIP kabisa. Igikombe cy'isi cyarimbanije ewana ama equipe ari gukubita kwa Masili please. Ukomeje kubetinga ngo nzi ko ari Real Madrid kina ku mugane burayi, ngo nzi ko ari Benfica kina ku mugane burayi, ngo nzi ko ari Porto kina ku mugane burayi. Hano hari udukipe twaje turutse ku yindi migabane twisize insenda kabisa. Ari mugoroba mu ijoro ryakeye match ya ku isaha 3 z'ijoro equipe ya Real Madrid kabisa yatunguwe na Al Hilal maze basoba babundi babasha kwabanganya igitego kimwe kuri kimwe kabisa muri uyu mukino. Uyu munsi rero tugiye kureba kuri toto match tugiye dutandukanye, ariko ndakumenyesha ko niba ushaka kujya muri groupe ya VIP ukajya ukora ipari yawe ufite icyizere cyo kuza kurya 5 kuri 5, ndakwinginze twandikiye kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe ni 079 44 78 632 maze ubundi usezere no kuribwa buri munsi kabisa. Usezere ku buribwe bwa buri munsi ubashe kuzajya ba muri 5 kwijana bakora inyungu muri betting bitewe nuko wakoranye natwe. Uyu munsi munyemere turi kuri match zo kuri uyu munsi ku itariki 19, aho kubera ko ari match zigenda ziba no mu gicuku turageza ku itariki 21 tureba match zigiye zitandukanye kabisa zizaba ziri aho hagati aho. Uyu munsi ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 ku isaha 12 ku masaha y'i Kigali Palmeiras yo muri Brazil iraza kubihangana na Al Ahly yo ku mugabane wa Afrika kabisa. Uyu mukino ndaza kuba ngo saba over ya 1.5 kabisa muri iyi game. Hanyuma ku isaha 3 ipite isaha 2 zuzuye oyabwe ni 3 zuzuye ku masaha y'i Kigali Inter Miami ya Lionel Messi bwana Sergio Busquets Luis Suarez yanganyije umukino wa mbere n'ikipe ya Al Ahly. So uyu munsi rero bari bakina n'ikipe ya Porto. Uyu munsi rero uyu mukino ndaza kuba ngusaba corners ko ziri boye zigera mu 9, n'ubwo ngo ni over ya 8.5 corners muri uyu mukino. Reka tuzamuke ibwo biro bageze ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu ni ku isaha y'isasta z'ijoro kabisa. Equipe yitwa Cetra Sounders iraza kuba yakiriye Atletico de Madrid maze ubundi nze kuza kugusaba Atletico Madrid kuza gutsinda hana baye over ya 2.5 muri uyu mukino. Atletico Madrid to win plus 2.5 goals muri uyu mukino. Hanyuma moname equipe ya Paris Saint-Germain ku isaha y'isa 9 za nijoro iraza kuba yakiriye equipe ya Botafogo kabisa. Paris Saint-Germain umukino ubanza yari yarashikipe ya Atletico Madrid bitego 4-0 barasa Atletico. So aka gakipe ka Botafogo rero ko muri Brazil ewana gafite ibibazo byinshi cyane, n'ubundi ndaza kugusaba Atletico Madrid kuza plutôt Paris Saint-Germain kuza gutsinda umukino ari icyo bita handicap ikinyuranye cy'ibitego 2-0 kabisa kuzamura. Nibyo mbona equipe ya Paris Saint-Germain irize kuba ibatiza kano gatimo. Hanyuma mbere yuko dukomeza ndakwibutsa yuko muntu wanje ushaka gukora odi remereye cyane ya collect score nyandikira uyu munsi wa none nayiteguye neza cyane. Twakoze twatumaze nk'ibyumweru hafi 2 birenga tutayitegura kubera ko tumaranye iminsi kibazo cy'uburwayi kabisa. Nyuma yo kugaruka muri modu rero ndumva ngeze kuri 80% nkira neza kabisa. Yebaneje ubundi ndabandi urwembe. So ngwino uyu munsi dukorane collect score kabisa ibintu bigende neza cyane 5 kuri 5. Nagiye ko dufite odi 125
6 gutyo kujya kuri 130 ewana ngwino unyandike kuri iyo nimero mbaza ngo amafaranga ngaye cyakoze nawe urabona ko ipari bayihagazeho nyine ewana dufite groupe ya VIP tutanya mode ziba zizewe n'ubundi zisanzwe kuri kino gikombe cy'isi so ngira ngo rero ni ibintu byawe kabisa nani abashishikariza abantu gushaka kwa account muri bet yitwa betpa buri gorilla game ifite amawusiyo menshi twagura kuri kino gikombe cy'isi ewana kabisa nawe niba ushaka kuba wagura umukinnyi ushobora gutsinda igitego nk'uyu munsi rwose ndahereza amahirwe menshi cyane witwa Ousmane Dembele kuza gutsinda igitego harimo ewana iminota ibitego ushobora kugiramo kabisa mushake konte muri gorilla games kabisa ndabamamaje nubwo batigeze banyishyura reka dukomereze ku munsi n'ubundi ndacyacyari ku itariki 20 kubizaba bigeze ku isaa 12 kabisa z'umugoroba ekipe ya Benfica iraza kuba yakiriye Auckland City yo muri New Zealand hanyuma ya Auckland City niyo yatsinzwe ibitego 10 ku busa na Bayern Munich mu mukino ubanza Benfica rero iraza kuba ihangana na kano gakipe ka Auckland City bazonenze kuza kugusaba Benfica to win plus over ya 2.5 goals muri uyu mukino nuvuga ngo ni Benfica gutsinda hejuru y'ibitego bitatu kuzamura hanyuma 3 zuzuye ekipe ya Flamengo iraza kuba yakiriye ekipe ya Chelsea Football Club cyangwa se Chelsea the Blues aho none ni ku itariki 20 kabisa birumvikana ko ari ku munsi w'ejo kuba rero bizaba ari 3 ekipe ya Chelsea ndakusaba ko izatsinda uyu mukino urabesa kabisa uretse kuniguriye corner ko zizagera ku 8 n'igice muri uyu mukino ntago waba uguze nabi kabisa hanyuma ku itariki 21 niho tuzaba twageze tugiye kureba kuri match zo mu rukerera kuko tuzagaruka n'ubundi burwa kuri uwo munsi birumvikana ko ari ku munsi wo kwa gatandatu nibwo tuzongera gukora video so ku munsi wo kwa gatandatu rero ekipe saa sita zuzuye ekipe ya Zanijoro ekipe ya LAFC cyangwa se Los Angeles FC kabisa irabakira Esperance de Tunis mazumunenze kuza kugusaba over 1.5 goals muri uyu mukino hanyuma saa 9 zuzuye z'ijoro Bayern Munich iraza kuba yakira Boca Junior mazumunenze gusabe over ya 2.5 muri uyu mukino Monaminda gukunda cyane ko nawe wese mu kudukunda tuzagaruka ku itariki 21 ni ku munsi wo kwa gatandatu tuzahera kuri match zaba saa 9 z'ijoro ya Inter de Milan zaba yakire Red Bull wa Diamonds yo mu Buyapani kabisa naho ubundi by'uyu munsi byereka tube tubisubikiye ngaho dukomeze tugushishikariza kuza guhaha kuri correct score tugushishikariza kuza kujya muri groupe ya VIP kuko urabona ko hano turi gukora video dusibagurika tugira gute ariko muri groupe baba bafite ipari zizewe buri munsi kabisa so twandikiye kuri iyo nimero rero ni 0794486332 maze ubundi tubasha kuba tubana 5 kuri 5 muri groupe zacu ndetse no kuri correct score icyakoze biragusaba kuza ufite amafaranga kuko hari amafaranga ugenda utwishyura kabisa kugira ngo ibintu tubashe kuba tubigenza neza 5 kuri 5 Imana barinde ndabakunda cyane ko namwe mwese mukudukunda ciao mes amis